Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare burakangurira abaturage kwihutisha kwishyura ubwisungane mu kwivuza nyuma y'uko imibare igaragaje ko abamaze kubutanga bageze kuri 55% gusa. Mu baturage 652,438 biteganyijwe ko bazatanga ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa 2026-2027, abamaze kwishyura ni 360,993. Ubuyobozi buvuga ko iki kigero kikiri hasi ugereranyije n'intego yo kugeza ku bwitabire bw'100%. Mu rwego rwo kongera ubwitabire, ubuyobozi bukomeje gukoresha inteko z'abaturage, umuganda rusange n'ibindi bikorwa byo gushishikariza abaturage gusobanurirwa akamaro ko kwishyura ubwisungane mu kwivuza bwa Mutuelle de Santé mbere y'uko indwara ibageraho. Banibutsa abafite ibibazo mu kwishyura ko badakwiye gutegereza imyanzuro y'ubujurire ngo babone kwishyura, ahubwo basabwa gutangira kwishyura amafaranga bemera, kuko wamaze kwishyura nibura 75% by'umusanzu we aba ashobora guhabwa serivisi z'ubuvuzi. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko buzakomeza ubukangurambaga mu mirenge yose kugira ngo abaturage bose babashe kubona ubwisungane mu kwivuza no kugera kuri serivisi z'ubuzima igihe bazikeneye.